so puthak bangke ni tum na pono ke dam tang sita alang tum japon lo alang tu na japon lo ni tum phan alang tu mesen na japon pusi na japon pusi ni tum ni che thepen dum lo sita ni tum hala bang so APSL CNGO sengdet men pinani sianta alang tum executive meeting betai sianta hang kita do lasi ladak kitu ana members atum an aphan inu da phan tami my meeting puno ke claim ke dam 90 puno thang respond ave pilo lasi dhai ning duk posi aku ladak pen kadu ka chingrum tu si nilitum ku pusi claim ma ku pusi ke daima kolam na masi bisi koi bangke alang tum NGO akama claim ke dat from for hills autonomous state movement ku bang si claim ro tami amunit ke nitum ke APSL simu pinamate na soposi alang tum phan pasana ko bang lalo alang tum from for his autonomous state movement si claim tang ala claim vet nak pusi ni tu alang tum han apusi pada vet lo so posi pini ni tum alang tum han make ke pasang na ko lo samai pun hai sudah macam tu lah so apa sih nona kami seperti hari lain sebelum kita tahu latung pen ke non ni tum elan sabi apran ke dolo hai apran ke do make ala se from si senggan mate se from dolo also pen ke dolo do pen alang tum from si pangtang lo se non make tum ya se sin mena velo so from lo kena pula nanti tu lah NGO men yang konon lelu belo muda la si pini pen make alang tum NGO men pen ke en ponong lelo ati alang tum from pusi ku vet napo jong si APSL NGO men pen alang tum claim vet potang te mo ko pini ke si sak do potang te alang tum si responsible ni tum thang tame ati ni tum ke restart do pame restart teng pen potang te ni tum ko pima NGO tum arona te claim nai la si claim choji la pen nilihin pen lam thi si paklang dun lam la pen don nili tum la bangso NGO la ke nili tum ke komani phan ke sorsa denji komani political party ke jong denji balam kali la ke nili tum ke only NGO kam se chiklan panji konane orong long ko pini long honga su pestami ba wo su pestami la pason se nili tum ke rata phan ke ron namji ki pidam ji aphan se nili tum ke prang pa da senglo sita me la sona kam bang ke non pinyar ni da the konong le da la se nili tum bang ke non hala non nili tum non ki do ana bang ke la pason se rong long ki pidam ji ki pajir dam ji NGO kam ku pis ki claim nema la swak kam noni tu mangi ci claim pon thoji pusi noni tum dak pini oduk ti do ana bangke cingrum pon political lo ni tum ceram de sing ke jaman se alang ni phan ke president ar ke pek domati stame alang ni ke recession lo ke mena be recession lo ke alang ni men ke be halo so ke president pugra si just ad hoc pusi bi ponchot asu nasi asu por nasi pini ni to maka ko nang dusra ko pinian si nilita yong si nilita la pulu nilita parmehan doji polimati pena pena dige nilita chelar thuji non ta me da ne to kela ko anna rong phal kerap ji ko kam yong si klem klem te nilita klem te ni phandang la to ba lapu phanta yong si klem te ta phanta la to la ke chelar bom pathe ko pilo development pa met pen mate development pen amen yong si klem te jat utang te nilitum ke mai pu chota ko pilo le dolan di kong cuma kita kupilo dari darah. Nah, soposi ni tu make non development apa sih cesongi, lapen kaya kisung long sido pot kaya tum kisung long karda pidun di pakai ni tu nahlo development asai. Ni di VP hoi pen budun ji bangke arpu kipasun tu bangke kali kapasan. Alang tum bahini pakai pasan. Ate nili tum ke APSLC NGO lagi tum isi Society Act 1960 arona teng nasi nitum registration kuri lo nasi laso teng ben nuten nitum ke sarkar akan nitum agency claim lo nani karbiang long bon konani bene lason bene ni lason bangke nitum ke sarkar agency nitum claim mone athi nitum ke damtang apor ASCC tum ben nitum isi committee seng lo ferong wala so ferong lo sakha sohod nitum da dudulo sitame hala so herom pen alang itum ki claim non bangke NGO pan itum han kedamtang president secretary tum NGO kam bang chitene datsi herom kam bang si claim rom la lokutin itum NGO society ek ha ke claim ning aron bang itum chiting ni dat hala so teng bolte nilitum han bangke mobhit sarkar tum itum hanang ne bolte nilitum NGO ki claim ning akam claim predet sidang na koi na itum aso kutaksi non ekidin apan alang tum han bangke at bang pasangkok kasi akimi man sinon ad hoc committee pini bang mai dan aso puthak bangke je society e karena teng masinon itu bangke aso NGO bangke puthot claim tu man sin itu ko ching pun tu pini kan nanti la bangso NGO ke seng itu yang motif ke break karena tapi non bang
ini kan cepet kan. kali hemprek aphan tu bang hala so bang ke nili tumla APHLC pendet le hemprek aphan ke mang tu kali hala so bang ke NGO pumati NGO pulote la so NGO long ke hoitu kongres amoni ta do tahai lo APHLC amoni ta do tahai lo ACC amoni ta do tahai lo la so long penta itum cerap petra moho la so itum hala jitula from ke seng long kan itum la do no mati la lo ke hala hemprek ke hang long ta isi yang deng long bang ke itum la cerap na Bukan sini tuh harus soda cingmai. Tapi ini tuh dead pen hemprek hang nang pula kali. Kasih laso putak bangke kadoi panta mana pamang kunang nelo lah sini tuh bangke lah NGO society karena nanti nggak sini tuh bangke pini pen bang itu kam ciklem sini tuh kadoi panta pangtak. Lama itu pen konsum bang barin kalau kami itu NGO arona pandet ya lo. Jadi tuh mah NGO arona teng pen kam ciklem pada pose alang tuh mah ikedin pasang kok bayar dah non bangke. Mana kang tham bang kali. Alang tuh mereka pasang. Jong si alang tuh jong si aning hang kalau te hala from bang sing paklem bet nak bang sini tumben bang ke resolution tu bang di channel mai phu lage Vikram Rongphar lapen pongchon bang lage nili mithang la Vicky Ronghang le vice president Hengbeng Leng lapen ke Binod Be lapen assistant secretary Dimian Sepi lapen secretary Godram Be Bimol Ingti office secretary Babu Singh Ingti publicity Secretary Harmon Inki, Rajan Be, Ritika Terot P, Treasurer Enjoy to So, Michael Kramsa, the executive members like Johnson Be, Bida Singh Inki, Bida Teron, Lukasen Be, Donalisa Lektepi, Rosmi Teron P, Sanatana Terang P, Sarsing Ki, Sarsing Hanse, Ramakanta Pator. Alam tum, hello. Non matla President the Pen Secretary Fancy Pisang Pon Choro the Pen Kadoga Arpudoan atake nonson